hari ibintu turi mu kuvuga bagashaka kuvuga ngo turabazayo. Kuzanwa no kuza gushambura hano mu giterane ntabwo bigezweho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ikigezweho ni nyiri giheko. Nukibona uhudumiye umutima we muri iki giterane azihane. Abo bindi generation yize iraminuza amashuri twe tukababaswa. Muri abasomyi ijambo ry'Imana, muri abasenzi basenze ibyo twari dufite mwe mwabyongeyeho n'ubwenge. Rero turi nka ba Petero na ba Pawulo, abaswa b'abarovyi. Nanone ibyo Pawulo yakoze, Bwana asifiwe, ntibihuye n'ibyo ba Petero bakoze, kuko yabakoresheje ari abaswa. Kurya umuswa nyine Imana igenda imukoresha uko bimeze. Ndetse mbonye n'uwo mwatubangikanyije, nuva ibintu kandi birakomeye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ariko nshimira Imana kuko ari murumuna wanje. Ndavuga ngo ibyo ntazakora azabikora kandi bimuziho. Bwana asifiwe. Ahazabura hose azoza hakombre, jewe azoza huzuza, nuko ibintu bizagenda neza. Kubw'ibyo reka tuganire ijambo ry'Imana kuko babidusabye, ariko nyine turabaswa. Tuzavuga uko ubwenge bwacu bungana n'imbaraga zacu ko zingana. Natekereje ko tuganira hejuru yo kongera gusana Yerusalemu yasenyutse, kugira ngo tuzabone kureba abantu bagiye bayisana. Hariya muri Yeremiya Imana iratubwiye ukuntu byagenze. Yerusalemu iza gusenywa, ngira ngo ni hariya mu ngoma ya kabiri ibice 36 n'umurongo, ndagira ngo nimba ritari nk'umunani, haravuga ngo abatambyi bakoze ibyaha by'abanyamahanga byose bikorwa i Yerusalemu, abatambyi barabikora, bibabaza Imana. Abari bakwiriye kurinda Yerusalemu, kandi Yerusalemu bwari ubuturo bw'Imana, hakaba n'inzu y'Imana, harahera h'Imana. Bwana asifiwe. Abari bashinzwe kuharinda no kubuhahiriza abariho bahanduza, Imana irababara kandi batumaho abahanuzi buri gihe, ariko ngo abahanuzi bakabica, abandi bakabagirira nabi, kugeza aho Imana ifata umwanzuro wo gusenya Yerusalemu. Haleluya. 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 Imana yabwiye Yeremiya iramubwira ngo yasenye Shilo. Nibwo bwari ubuturo bw'Imana bwa mbere Abisirayeli bageze muri Kanani. Ihema ry'Imana n'isanduka ry'Imana rije Shilo. Ariko ku ngoma y'umucamanza Eli banduza ubuturo bw'Imana. Imana irahasenye hagira ivu kugeza na bugingo n'ubu. Bwana asifiwe. Irongera ibwira Yeremiya iramubwira ngo ubwo itababariye Shilo na Yerusalemu ni mutigaruro izasenywa. Haleluya. Nuko ntibumva muburo, Yerusalemu Imana irayitanga mu maboko ya Nebukadineza w'i Babuloni. Ngwije kuhasenya, irahasenya koko. Ifata abami irabatwara, abandi banogora amaso. Ifata abatambyi bose irabajana. Ifata abanyabwenge, afata abanyabwenge bose b'i Yerusalemu arabajana. Abantu bose bakomeye bose arabajana. Bibiliya ivuga ngo Yerusalemu ngo yisigamwa abinazi, nukuvuga ngo nabantu basuzuguritse, bazaza bakorera uburiya bwami bw'i Babuloni, bazoza bahinga imyaka bohereza iriya i Babuloni mu murwa mukuru.
Yerusalemu irasenywa kugeza n'inzu y'Imana irasenywa. Haleluya. Inkike zirasenywa bazihindura ivu. Ibikoresho byose byo mu nzu y'Imana bimwe barabijana ibindi barabimenagura. Yerusalemu ihinduka umusaka. Imana irabajana. Yeremiya arababwira ngo ubwo mutumviye muzobatishwa imyaka 70 muri iriya. Ndetse ngo higeze kwinuka n'abandi barahanuzi barababwira bati nukugerayo mugasura mukagaruka. Ndetse ashaka kubabwira ati mureke kujiriya musubire muri Egiputa. Imana yari yarababujije kuja muri Egiputa. Arababwira ngo nimugende muji Babuloni niko Imana yambwiye. Kandi nimuhagera kugira ngo muzobeho neza, muzobasabira amahoro niyazaba amahoro yayo. Kandi muzagende mushingira abana banyu b'abahungu n'ab'abakobwa. Haleluya. Kugira ngo ntimugatube muzakomeze mungukira iyo ngiyo. Uko niko Imana yababwiye. Muzashingira abahungu n'abakobwa babyare bororoke. Nyamara muzagira imyaka 70 muri mu buretwa. Bwana asifiwe. Baragenda. Ibyo bibasohoraho kuko Yeremiya yari yarabibabwiye. Barabajana bageze iriya. Bibiliya yambwiye ngo haro abagabo b'abasomyi barebaga ibyanditswe ngo batabikuragamwe amaso barimo Daniyeli. Daniyeli ngo umunsi umwe ngo arebye ngo ahurirana n'ijambo rivuga hejuru y'ubuhanuzi bwa Yeremiya buvuga ngo bazagira imyaka 70 ngo abirebye asanga ngo ya myaka 70 iruzuye. Haleluya. Yo haleluya. Ngo basanga ya myaka 70 iruzuye. Ngo aje imbere y'Imana arasenga. Yiyiriza ubusa, yambara ibigunira, ngo yihimana arayisenga ngo Mana wewe wavuze ko tuzagira imyaka 70. Ukabona kwibuka kandi Yerusalemu, ndabigusabye bikore. Haleluya. Yo haleluya. Ku ngoma ngo ya Kuro umwami w'Ubuperesi mwaka we wa mbere ari ku ngoma. Haleluya. Yo haleluya. Yesaya yari yarabivuze ngo Kuro ni uzongera kubaka. Ngo Imana ngo imushira Yerusalemu ku mutima ngo atanga itegeko. Ngo Imana yarambonekeye. Masiya, Kuro yari Masiya wasizwe amavuta kandi ari umunyamahanga. Imana ngo imushiramo igitekerezo aravuga ngo Imana yashizemo igitekerezo cyo kubakira Imana inzu yayo Yerusalemu. None shizeho itegeko abiwabo bakwiriye kugenda nibahaguruke baje kuga ngo ashiraho itegeko. Bwana asifiwe. Imana ngo ihagurutsa abagabo. Nabyise ngo ngo niyo uramusho ya mbere. Bwana asifiwe. Niyo uramusho ya mbere. Ihagurutsa umugabo witwa Zorobabeli n'umutambyi witwa Yoshuwa. Ngo akurikirwa n'abandi bagabo barenze 50,000. Ngo bumva kuko bakwiriye kugenda gusana Yerusalemu. Bwana asifiwe. Mu mateka y'Abisirayeli bari baravuze ngo Yerusalemu ni tukwibagirwa. Yo haleluya. Yerusalemu yagiraga agaciro. Bwari ubuturo bw'Imana. Habaga inzu y'Imana. Niho Imana yari iri. Niho Imana yari iri. Baravuga ngo ni tukwibagirwa. Ukuboko kwacu kwiburyo kuzibagirwa gukora. Haleluya. Yo haleluya. Ni tukwibagirwa. Tutakuvuze. Ururimi rwacu ruzafatane n'igisenge cy'akanwa. Aravuga ngo Yerusalemu nitukwibagirwa tukagira ibindi byishimo byacu dusumbisha Yerusalemu. Haleluya. Yo haleluya. Bari bazi kuko nta bindi byishimo byo ruta Yerusalemu, kwishimira Yerusalemu. Haleluya.
Yo haleluya. Hari abantu reka tuvuge ngo ubuturo bw'Imana baburutishije ibindi. Ubuturo bw'Imana mu mitima yabo bumva ko batagikeneye kuko Imana iba muri bo, bagira ibindi byishimo bibarutisha Yerusalemu mu buturo bw'Imana. Mu mutima wawe niyo Yerusalemu buturo bw'Imana. Reka mbabwire ngo Imana iza gusenya Yerusalemu ni imitima y'Abisirayeli yasenyutse, niyo yasenywe. Yerusalemu yari imeze nk'ikibingini, ntacyo yari ivuze. Icyari kigize icyo kivuga ni imitima y'Abisirayeli. Haba n'igihe cya Yesu yarababwiye ngo kararira Yerusalemu ko ndagerageza kubakuyakuya kuko inkoko zikuyakuye imiswi yayo, ariko murananira. Ngo arabaririra, aravuga ngo igihe kizaza izasigara ari umusaka. Imyaka 1,100 hejuru, muri 70 w'iyi mwaka dufite, bagarutse ejo bundi mu 1948. Imana irabatatanya baragenda, igihugu gisigara ari yo kipi. N'ubu baracyari barwana iyo ntambara yo kugira ngo basore kandi bigarurire ubutaka bwabo. Niyo iyi ntambara n'ubu bakirimo, uko banze kwakira umukiza wabo. Bwana asifiwe. Yo Bwana asifiwe. Aba bagabo Imana yashize ku mutima ya Uramusho ya mbere, Zorobabeli na Yoshuwa, baragenda ngo baja gusana igicaniro kandi ngo bagisaniraho cyahoze. Haleluya. Aho cyahoze. Barongera kandi ngo bashiraho n'urufatiro rw'urusengero ngo barugeze hagati barwujuje, habyuka intambara, barabarwanya, bahagarika umurimo hafi imyaka 15. Bwana asifiwe. Barabariganya, abanzi babo baravuga bati aba bagiye kandi kubaka Yerusalemu, nibamara kuyubaka bazagomera umwami ntibazaba bagitanze amakori. Baravuga bati nimba utazi amateka yabo yasome mu bitabo by'amateka yabo, uzumva n'abantu bakomeye b'imitwe ikomeye. Umwami ngo abaze kubona ibyo birego, ahagarika stop yo kubaka urusengero. Erega Imana ntikeneye kuko imitima yacu yo kwengera kubakwa ngo twongere tuyisane. Bwana asifiwe. Ngo arayihagarika, ariko bukeye Imana ngo ihagurutsa abagabo babiri, Hagayi na Zekariya. Haleluya. Ngo iyo ni Uramusho ya kabiri, ngo Imana irahaguruka ibahagurutsa abo bagabo, irababwira ngo yewe Zorobabeli nawe Yoshuwa nimuhaguruke. Imana yabantumyeho ngo nimuhaguruke mwubaka urusengero mu rwuzuze. Bwana asifiwe. Imana iri kumwe namwe, mureke gutinya abababujije. Kandi ngo bazaga batumiza ibiti byo kubaka, aravuga ngo yaye ntimuzakoresha noneho amaboko y'abanyamahanga, mwenyine nimuzamuke muze kwitemera ibiti bikwiranye byiza bizubaka ingoro y'Imana. Haleluya. Yo haleluya. Nta wundi uzagusanira umutima wawe, nta wundi uzakubakira umutima wawe, wenyine wihagurukire. Bwana asifiwe. Uze gushaka uburyo. Hari abantu bari bukubwira abandi ngo ni musengere, wewe ugire gute? Nudasenga ngo wisengere, wewe uzongira gute? Haleluya. N'ibyacu byatunaniye, usuru tugerekeho n'ibyawe. Bwana asifiwe. Icyo gitumiza bahagurukiriza babarye, nuko wanze kwihagurukira wenyine. Bwana asifiwe. Muzamubarya mwabayumbe, mubarye mu bakokoro two bafite. Niki? Umuntu w'umusore, umuntu w'umugore, umuntu w'inkumi ngo kurajana amagitaje bagusengere, wewe si usenze. Imana yakubwiye kuko utazakumva. Bwana asifiwe. Yo haleluya. Yo haleluya.
izote hagurutsa abantu za business bo kugusengera kugira ngo bakuriye. Baza kuvuga ngo abayumbe ngo bagenze nabi, bazagira batagenda nabi nyine kibizo batabarya bazareka kubarya utazusenga. Yo Bwana asifiwe. Yo haleluya. Nuko harababwira ngo nimuhaguruke. Nimuhaguruke. Zekariya arababwira ngo Imana izababera urugo, nta mwanzi uzinjira muri Yerusalemu. Bwana asifiwe. Azababera inkingi z'umuriro zizazunguruka Yerusalemu, nta mwanzi uzabatera. Nyamara nimuhaguruke mwubake. Imana niko yavuze. Abo bagabo bombi bahagurutsa Zerubabeli, bahagurutsa Yoshua, babafata mu maboko, barahaguruka buzuza urusengero. Bwana asifiwe. Haza uramusho ya gatatu. Imana ngo ihagurutsa umugabo witwa Ezera, ngo amaze kumenya ko urusengero rwuzuye. Nyamara ngo abi Yerusalemu bari bahari, ngo bari barashakanye n'abanyamahanga, ngo azamurwa no kuza gusoma amategeko y'Imana. Bwana asifiwe. Yo Bwana asifiwe. No kubabwira ngo Yerusalemu ntiyakwiriye kugera biyanduje, hakwiriye kuba abantu beshejwe. Arazamuka ngo ashika basomera amategeko uko avuga. Yari umwandisi kandi ngo akaba n'umutambyi. Haleluya. Ngo amaze gusoma, ngo bishaka kubagora, ngo arasenga, arapfukama, arasenga kugeza aho umugabo umwe yavuze ati unamuka, twarakugoye twanga gutandukana n'abagore y'abanyamahanga kazi, ariko tugiye kubasezerera n'abana babo bagende Yerusalemu ikunde Yesu. Bwana asifiwe. Uwo mugabo nawe akora bene uwo murimo, Yerusalemu irezwa, batandukana n'abanyamahanga. Haleluya. Ngo abari bavuye Yerusalemu, ituru ya kane ya reveil. Bwana asifiwe. Ngo bavuga amakuru, nubwo ngo byari bimeze bityo. Igicaniro kandi cyari cyarasanywe, urusengero rwari rwaruzuye, abantu bari bitandukanije n'abanyamahanga, ariko ngo Yerusalemu yari ikivogerwa n'abaturutse hanze. Haleluya. Yo haleluya. Bari bakivogera, bari bakivogera. Ngo bamubwira ukuntu bamerewe, kuko abo hakurya abanzi babo ngo bari babafiteho imbaraga, n'ukuntu ngo bari babasuzuguye. Ngo amubwiye amakuru, ngo aricararira, ngo arasenga. Kandi ngo arasenga, ngo hayasengera umwami, ngo yarabereye umuziritsi wa vino, niwe ngo wagaburiraga umwami vino. Ngo aramusengera ngo Mana, Yerusalemu isigaje ikintu kimwe, no kubaka inkike zayo n'ibituro by'abasogokuru. Yo haleluya. Mana mpeza umugisha, zawugirire ku mwama zampangure ngende. Ntiyari umutambyi. Haleluya. Ntiyari uwo mu nzu y'ubwami, ngo yari umurayiya gusa, ariko wagira umutwaro wo gusana Yerusalemu. Bwana asifiwe. Yo Bwana asifiwe. Ngo arasenga kugeza ngo igihe n'isura ye yabadiritse, ngo abandi bose bamurebaga, n'umwami ngo araruhara bitambuwa, amenya kuko ibintu byahindutse kuri Nehemiya. Ngo amubajije ati se byagenze gute ko mbaye mbona nta kibazo? Ikibazo ni iki? Aravuga ati namenye amakuru y'iwacu, namenye amakuru y'iwacu, namenye amakuru y'iwacu. Nta gutobabara, inkike zarahiye. Haleluya. Amarembo yaratwiswe, abanza binjira uko bishakiye. Aravuga ati hari icyo wosaba? Aravuga ngo nimba kugiriyeho umugisha, mbango nije gusurayo,
nibiba ngombwa nzayisane nubake bone kugaruka. Ngo bavugana iminsi azagira, barayuzuza, ngo arabisaba. Yari umugabo ngo w'ubwenge, ngo amenye ingorane babo bahuye nabo mbere. Ezera ngo yari yaranze ngo kwaka umwami abasirikare, ngo yiringira amaboko y'Imana yabo. Ariko nanone ngo ageze mu nzira, ngo amenya kuko yabaciriwe ibicu, bituma ngo asenga niba ari iminsi 3, ngo haye yereka Imana urugenzi ngo Imana izabasohoze Yerusalemu. Ngo amenya n'abari abandi ba mbere baza Rubabeli, nabo ngo baragiye, nabo ngo abami abantu bakabagiraho imbaraga nyinshi cyane, ngo bigatuma badindiza umurimo w'Imana. Ariko ngo amaze kumenya kuko ari uko, iwe yaka inzandiko, yaka n'abasirikari, yaka n'ibintu byose yazashira barya abanzi biwe, no kubamenyesha kuko noherejwe n'umwami kugira ngo atazahura n'inzitizi. Bwana asifiwe. Ibyo ngo Imana irabimwemerera, umwami arabimuha byose. Aragenda ngo amaze gushika, atanga inzandiko kuri barya babamurwanya bose. Basane barati na Batobiya ngo abaha inzandiko, ndetse ngo n'ibyo yabasabaga kuzamuheza kugira ngo inyubako izagende neza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ariko Bibiliya izitubwira ngo birabarakaza, ngo kandi bagira umujinya mwinshi. Bwana asifiwe. Ngo bagira umujinya mwinshi. Ngo babanje gukora ibintu bibiri, barababwira bati ibyo bahaye bakora biriya ni mwebwe izurira ziriya kizazisenya. Bwana asifiwe. Ngo babarwanisha kubasuzugura no kubasuzuguza. Satani igira imbinu. Bwana asifiwe. Izamivuga ikamigutera neza, ikagutera akaba nyuruka mu bantu bakakuvuga ko utari. Bwana asifiwe. Kugira ngo bigucogoze, bikubuza agaciro, biguhungabanye. Bwana asifiwe. Nuko biza bigenda. Nyamara ngo Nehemiya ngo ibyo ntiyabyitaho, ngo arapfukama asenga Imana. Bwana asifiwe. Haravuga ngo Mana ubarebe kira gisuzugurira badushiraho, ubarebe kibasubirire. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Ntituhaye tuja kure cyane, ariko batangira umurimo wo gusana. Batangiye umurimo wo gusana, ngo bababwira kuko ngo bamaze kuziba icuho. Turacaye tuvuga gusa, ariko baratubwira ngo iteme yacu iravuga ngo umusenzi nyakuri. Bwana asifiwe. Umurinzi nyakuri. Byenda tuzamugeraho mu yindi minsi, ariko turacavuga story yuko ibintu byagenze. N'agasuzuguro babasuzuguye. Hari amagambo bavuze hariya ku gice cya mbere, bahaye bavuga ngo mbese niki bazageraho. Dusome ku murongo wa mbere w'ico gice cya 4. Uri tayari ngaho nasome. Ariko bukeye Sanibalati na Tobiya n'Abarabu b'Abamoni n'Abanyasidodi bumvise yuko umurimo wo gusana inkike z'i Yerusalemu uje imbere, kandi yuko ibyuho bitangiye kwicwa, bararakara cyane, baja imigambi bose uko bangana ngo baje kurwanya ab'i Yerusalemu
babatere imidugararo. Ariko twebwe dusenga Imana yacu, dushiraho n'abarinzi bo kubarinda ku manywa na nijoro. Amen. Rakoze. Araho bibajije ibintu bigeze ngo kuri bingahe. Aye bavuga ngo mbese ziriya mbwa zirakora ibiki, ziriya mbwa z'Abayuda. Verse 33 ngaho soma. Bukeye Sanibalati yumvise ko twubaka inkike, ararakara agira umujinya mwinshi, acurira Abayuda, avugira imbere ya bene se n'imbere y'ingabo z'i Samariya ati, ziriya mbwa z'Abayuda ziragira ibiki? Mbese bariyubakira igihome? Witonde. Hari ibintu bibajije, ziriya mbwa z'Abayuda ziragira ibiki? Cyo ni icambere. Ijambo rya kabiri, mbese bariyubakira igihome? Bariyubakira igihome. Ijambo rya gatatu, cyangwa se bazatamba igitambo? cyangwa se bazatamba igitambo? Barenda kubaka ngo buzurizeho? Barubaka ibyo kuzuriraho. Bagiye gutaburura amabuye bayakuye mu byavu by'ibishingwe kandi yarahiye. Ibyo ni ibintu bibajije. Nubundi nagize ikibazo za Bibiliya hari Bibiliya ikinyarwanda ya kera, iyo iyi ngiyi bahinya amasura yayo ya kane, ariko iratangirira hariya ku isura y'2 ya kera, iratangirira hariya kuri verse y'33, ikagira amaverse hafi nk'23. Nubundi nabajije umushumba ndetse ko hari amaversiyo menshi. Bwana asifiwe. Ko hari amaversiyo menshi, ibiswahili n'ibifaransa, rimwe na rimwe turabisoma n'ibiswahili. Ko iki kinyarwanda cyancanze, ni yihe versiyo bakurikije? Ni iyi y'ubu cyangwa ni iya kera? Kuko twoza gutegura iverse idahwanye n'itembe baduhaye. Ibyo nubundi byambereye ikibazo. Bwana asifiwe. Kugira ngo baravuga bati niyo ngiyo y'16, yihe versiyo se? Niyo nari mbaye mbaza, ni Bibiliya ya kera se watanze umurongo cyangwa ni iyi ngiyi? Bazi se za Bibiliya dutunze? Hari ubwo mbyebe ngituze Bibiliya ya kera. Bwana asifiwe. Nico nashakaga gusobanuza ngo dushake kubimenya iyo ariyo neza. Byenda abo twabajije barabidusobanuriye. Ngiki kibazo. Bwana asifiwe. Sanibalati ngo abivugira imbere y'ingabo z'Abasamariya ngo mbese ziriya mbwa z'Abayuda zirakora ibiki? Haleluya. Yo, haleluya. Urumva imbwa z'Abayuda, Bibiliya y'Igifaransa iravuga ngo les faibles juifs. Sinzi niba ari kindi gitabo ijambo ry'Imana niba barabanebwe, bivuga ngo barabanebwe b'Abayuda nkaho bababwira ngo ese bazagera kuki? Haleluya. Tuzabura icyo tugeraho dufite Imana rurema. Yewe Bwana azibiwe. Yo, haleluya. Turi kumwe n'Imana ntacyo tuzagezwaho. Nubwo badusuzugura bazatugarukira. Bwana asifiwe. Yo, Bwana asifiwe. Ngo mbese barashaka, bariyubakira igihome. Intego yo kubaka inkiki ngo ni ugutandukanya ibyera n'ibitari ibyera,
kugira ngo Yerusalemu itazongera kandi kuvogerwa n'abanyamahanga n'abantu batakebwe, ntibakongere kandi kuzunguruka ngo binjire muri Yerusalemu. Nico cerekana inkike ni ugutandukanya ibyera n'ibyanduye. Bwana asifiwe. Nguyu mugabo waruzi wafashe inshingano yo gutandukanya ibyanduye n'ibyera, arabihagurukira, ashora imbaraga ze zose. Bwana asifiwe. Bibiliya yavuze ngo cyangwa se bazatamba igitambo. Ni ngaho yovuze ngo bese aba bantu azobangira bageze ku musaraba. Haleluya. Iyo bavugaga ibitambo bashakaga gusura umusaraba wa Kristo. Bese aba bazongera batamba ibitambo bisura Kristo, bazangira bageze abayuda ku musaraba, bongere kandi bihane. Haleluya. Yo haleluya. Yo haleluya. Jani bibazo ngo busani barati yibazaga. Yo haleluya. Jambo rikurikiyeho aravuga ngo barenda kubaka ngo buzurireho, barashaka kwihutisha inyubako. Bwana asifiwe. Yo Bwana asifiwe. Nikabaye bashaka kuvuga ngo bazaduca muri humye kandi tuhaye tubareba, turahari turi maso, ntaco bazageraho, ntibazuzuza. Yo Bwana asifiwe. Yo Bwana asifiwe. Tuzakigeraho. Haleluya. Nehemiya gwakabyuva akavuga ngo ntaco tutazageraho. Jambo rikurikiye aravuga ngo bagiye gutaburura amabuye bayakura mu byavu by'ibishingwe kandi yarahiye. Ngaho niho ruzingiye. Bwana asifiwe. Yo Bwana asifiwe. Hariya mabuye yarenzweho n'ibishingwe, yarenzweho n'imyanda kandi twarayatwitse. Bazongera bayataburure bayakure hariya. Yabaye imbogamizi ikomeye. Habaye umugabo umwe witwa Yuda yaravuze ati fardo elu igikorwa cyaremereye kugira ngo dutaburure hariya mabuye tuyakuririye, tuyakure mu bishingwe, kandi n'umwanzi arakomeye iriye ko turabona kuko bitoba bigishobotse. Nehemiya aravuga ngo nimukomere, turi kumwe n'Uwiteka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mbese iriya mitima yakomantanye kamera nk'amabuye kaba yararenzweho n'ibishingwe n'abira byaha bagiye bakora, hari uwoboneka wokongera kandi kubizura. Haleluya. Tuzareba abarinzi bashobora kubikurayo, iriya mitima ikongera ikagarukira Imana, ikongera ikubakika, akaba amabuye yokongera kandi gusubizwa ku nkiki. Haleluya. Yo haleluya. Yo haleluya. Imana izabafashirizemo abayumbe bashobora kuzura ibyapfuye, ibyarenzweho n'imyavu mu gitaburure. Mwarasenze, twe ntitwaririmbye, ariko Imana yaradukoresheje. Nabanye n'abagabo narababwiye ngo njewe ntari umuyobozi wabo gusa. Imyaka 19 kuva mu 2000 nico gihe bangize president wabo, ndabayobora ariko ntari umunyamasengesho, ntazanerekwa, ntazangira gute. Nimba no banaramenyekanye nuko banari umuyobozi wabo. Umunsi umwe nafushije manyana yaje kandi twakoranaga, yari umuhanuzi ukomeye cyane ngo ndigihamire nimba mumuzi. Ndababara ariko sinababazwa nuko mfushije manyana yaje cyane. Yari umugabo inkingi muri groupe, yari umugabo waza gusenga, yari umugabo wazaga werekwa, ni waduhezaga icerekezo nubwo hari nabandi, ariko yari number 1. Ndababara. Umunsi umwe nja gusenga ngo Mana utunyaze gihamire, utunyaze n'impano yiwe.
nimba narasabye nabi ndayisabira ntiyimpeze. None se ko ndi umuyobozi w'abandi, Bwana asifiwe, ariwo twazaga dufatikanya, none se urayimpeza? Haleluya, yo haleluya. Ko ndibuka ko nasabye nabi, none irambwira ngo mbahaye naka, uwo ndi uzamusubirira, ariko ngo uje kundema agatima ngo ariko nawe uzoba we. Bwana asifiwe. N'ubu ndacategereje kuzaba umuhanuzi. Yo Bwana asifiwe. Ibyo ntibirashika, ariko nzacaba, Imana yarabivuze ngo uzaba we, ariko irambwira ngo mbahaye naka. Kandi uwo mugabo nyine Imana iramuduheza, ndetse yaratarinjira muri groupe neza, ariko nyine turamukurura ndamubwira ndi Imana ni wewe yatsimbuje Gihamiri, bituma yishira, bigenda neza kabisa. Azi bicuho ntitwigeze tugira icuho c'urupfu rwa Gihamire, Imana iramutsimbuza. Reka mbabwire ngo Bwana asifiwe, ntaco tutazageraho dufite Imana. Nubwo wogwa, nubwo wovivamo, izahamagara abandi. Bwana asifiwe. Ntacu wo kwitwara nabi, Imana izahagurutsa. Eliya yaravuze ngo nije usigaye nje nyine, abandi barapfuye. Bongo yakowa 7,000 bitarapfukamira Bahari. Bwana asifiwe. Yo Bwana asifiwe. Hazagumwe habyuke 2, hazagwa 5, ibyusi 10. Haleluya. Dufite Imana yeme izadushoboza biriya byose. Sani barati haye yibaza. Bwana asifiwe. Nubwo adusuzugura akatugira ba faible, akatugira imbwa zitazogira ico zigeraho. Haleluya. Ariko ngo ndango cacuzuriraho mu mayinga 52 ngo inkike ziruzura, ngo ashiraho amarembo arayasana, ngo ashiraho ibihindizo. Sani barati ngo acika intege. Bwana asifiwe. Bose ngo bacishwa bugufi, bamenya ku kuboko kw'Imana ngo kwari kumwe na Nehemiya. Reka nkubwire ngo haleluya, Imana iri kumwe nawe. Niwe Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Yo ico yaguhamagariye izagisohoza. Bibiliya iratubwira ngo yatangiye umurimo mwiza muri mwe. Haleluya. Ni izana busohoza. Hagayi yaravuze ngo amaboko yawe yewe Zorobabeli. Bwana asifiwe. Yashizeho urufatiro, niyazona kaziya urusengero rw'Imana. Reka nkubwire ngo yatangiye umurimo muri wewe, ureke gucika intege. Nubwo babasuzuguye, Nehemiya ngo ntiyigeze acika intege. Bwana asifiwe. Ngo arakomeza, arubaka. Niho yashize strategy z'uburinzi, kuko yari umugabo w'ubwenge. Bwana asifiwe. Abona kuko guma gusenga Imana gusa bidahagije, ashiraho n'uburinzi bafite inkota. Hari impamvu ibibazo byacu bitaza bikemuka, nuko twavanze amasengesho. Burya ngira ngo Paulo ni wandikiye Abaefeso aravuga ngo muzasenga amasengesho y'uburyo bwose, amatipe y'amasengesho yose. Hari ubwo usengera ikibazo ukagisengera mu masengesho atarakwiriye kugisengera, ukahindura strategy. Bwana asifiwe. Niyo mpamvu ibibazo byacu bizaza bikemuka. Hari umwigisha umwe herutse kutwigisha aravuga ngo hari abantu baza bagumba bakabura abana, biterwa biva kuri ba sekuru na base. Ngo iyo baharitse bakagira abagore benshi barenze umwe, niyo mpamvu ngo iza yinjiza ubugumba hariya kugira ngo nababone uko harika. Kandi yamara guharika ngo na wa wundi akabyara. Nico Satani igira ama strategy menshi. Bwana asifiwe.
ngo ukwiriye kubanza gukamenya ba sogokuru nimba baraharitse abagore 2 3, ukirukana uwo mwuka wo guharika ukawukura iwanyu. Imana yabara kuwukuramo ikazibukira urubyaro rwawe. Niyo mpamvu Bwana asifiwe. Uyu yari umugabo ufite ubwenge, wari ukwiriye gukoresha imbinu zose kugira ngo umurimo w'Imana wubakwe. Bwana asifiwe. Bituma ashira abarinzi n'abarwanyi, bamwe bakubaka, abandi bahaye barwana bafashe intwaro, ndetse n'abubatsi ngo abubakisha ukuboko kumwe, ukundi nako ngo gufasha intwaro. Suko atari yiringiye Imana, ariko yarazi kugira ngo Bwana asifiwe. Bari bafite izindi mbogamizi z'Abanyesirayeli, kibuza abayuda babanaga n'abanzi babo babagirira mu byaro. Nibo ngo baza kubabwira imigambi ya Sanibalati, kuko bacuze imigambi yo kuza kubatera, kandi ngo babigerageje inshuro 10. Haleluya. Ngo baza kuvuga, bavuga amakuru ngo agashaka gucogoza bari ku murimo. Burya amakuru biza biba byiza kandi nabyo kandi atari nabyiza. Ya makuru bayaza agashaka gucogoza aba, kuko ndetse ngo bari biyunze n'abandi baharabu n'abandi bo muri Asidodi, bose ngo babikikundi bahaye bavuga ngo babatere bababuze. Bumva kuko imbaraga zongere siri. Bayuda bati tureke ibi bintu. Bwana asifiwe. Tutaza kubizira. Ariko arababwira ngo mwibuki basogokuru bakiva muri Egiputa, Imana arababwiye ngo ndi kumwe namwe, zabarwanirira. Bwana asifiwe. Akababwira ngo ya Mana iracariho, ya Mana iracari yacu, ya Mana iracari dufite, iriya Mana iracatwubakira twose. Ayo masezerano aracara yacu, ntabwo izatuvirira. Nubwo ibi byadushitseho, ni twebwe twayicumuyeho, irabidukorera, iradusambura, ariko tuyigarukiye nayo izatugarukira. Bwana asifiwe. Nimugarukira Imana, nayo izabagarukira. Izabagarukira. Abantu bari mu kugenda bamara kwiyandavuza imbaraga bari bafite kera, zamara kubashiraho bakaza gushaka izindi zikuzimu, kaza kuzishakira ikuzimu, kazishakira ikuzimu, ariko ziracariho. Wa muririmbyi yaravuze ngo Igorigota aracariho nihane. Yo Bwana asifiwe. Ni wihana ibyawe bizongera kandi bikomore. Yoheri yaravuze ngo zabashumbusha ibyanyu byanyazwe. Yo Bwana asifiwe. Ibyariwe byose n'inzige na zakagongo na zake byose nimugarukira nzabashumbusha. Reka tubabwire ngo ibyari byarasenyutse, ibyari byaranyazwe. Bwana asifiwe. Ibyo bari barajanye bayezera barabigaruye, bazorubabere barabigaruye, ariko n'ibindi ibyari byaramenaguwe byose byarongeye birubakwa. Abami batanga amazahabu yo kuza kongera kandi gusana za nkingi zasenyaguwe. Bwana asifiwe. Reka mbabwire ngo Imana izabafashe muri iki giterane, muba abarinzi nyakuri bashobora kugaruka, ububyuke mu baguye, mu bagiye mwongere mubagarure. Bwana asifiwe. Mureke kwaraza, mugire umutwaro wabo wo kubagarura. Abo nibo banyamasengesho nyakuri tuzavuga, nabashobora kugira umutwaro wo kugarura bariya, si ukubaraza. Hari ibintu turi mu kuvuga bagashaka kuvuga ngo turabazayo. Kuzanwa no kuza gushambura hano mu giterane ntabwo bigezweho. Bwana asifiwe. Yo Bwana asifiwe. Ikigezweho ni nyiri giheko. Nukibona uhudumiye umutima we muri iki giterane azihane. Bwana asifiwe. Munsi umwe twasengeye umurwayi wacu,
twagiraga n'abashamburiye turamusengera baravuga bati ibiheko ngibi noneho ndababwira ngo mureke duhindure tiduhamagara ibiheko turahamagara ba nyirabyo baze badusange hano tugize gutya turahamagaye ngo tugire gutya tubona abantu babiri baraje no mu nzu twaza dusengeramo yewe niki kibazo kwego waje kutuvugisha hari amayetaje se mufite batoye none iyi minsi yose tugize muri aya mahombi mutaza none muje wira gute haleluya umwe muheza ruberwa ndango yaguye hano mwari mumuzi uwundi muheza musabwa nawe ibyo baratabarutse babakorera gahunda bakazamambwira ngo dore kumeze ukuteye Bwana asifiwe nutisubirayo turagusengera urapfa uburwayi akiri ngo tubazibukire uburwayi arakira Bwana asifiwe ibyo twarabikuze muzamuhamagara abanyiri ibiheko se bazamenya ko ari cyo wakoze Kampala iruzuye kandi ubu ntawe ukiroga ku giti cye ni system yubakitse abantu benshi uranyaga umwe rimwe barankojeje namangwa nkutunguwe nk'igiti kivugututse abaciyo batangoboka nari nshahutse baraza barasenga ngo buce barumuna banje n'abahungu banje barantumira ngo banjane ku bitaro ndababwira ngo yaye nakize baranga bati tukujane tuje kugupimisha baranikoreza ico gihe nari umugabo nyine kuga narashize nari umugabo nyine munini nikorerwa n'abanyintu abatwe 14 banikije ibuvira twaye tugenda twongera ifaranga baye bavuga ngo ahubwo barangarura Bwana asifiwe ndababwira ngo nageze mu kagogo ijuru riraza riramvura ndababwira ngo sintambuka baranga bararuhanyine baranikorera ngo tugere mu mitamba umukwe waje mugatanga nabo basenze baravuga ngo baze baje gutema ngo igipoyo basubizeyo ngo ashike barumuna banje n'amahungu bamba bamunanira pi turamanukana ngo dushike barapima ibujumbura barapima ibuvira bati kuvuvuse nta ndwara wigeze ngo buci inyana zibiri zirahaciga ndasoka kandi ndazamuka ngo buca tugira umukutano kuri kumugeti bampaye ijambo ndetse mwabantu Bwana asifiwe muri mukunzi ziki utazushamburiya hari abahungu baza babashamburiya ariko ntimuzamubare ni iki mwaye munziza ko ntazashamburiye ngo dusohoke mugabo umwe ati abashamburiya se ko bazabashamburiya duke bagasiga ati nabo wahugeze kuza wamutikiza Bwana azibiwe muza mutikiza mwamusenga imbaraga zize zo gutikiza ibiheko se urabifata ni imibago washira abana oya bizabibatikira twatashe ku mugeti bitaha mu kajembe gihamira kazababwira ngo se muzamukorana n'abaza badupinga ba mitonde n'abasepeza none mugakorana mu burozi batemera ko tuzaja mu ijuru none ko muraza kubabitsa ibiheko byanyu kutabirekera hano Bwana asifiwe Bwana asifiwe Imana ibafashirize musenge naribajije imbaraga muza muririmbana turwara no tuyitaje tube tukihaba muboneka muri abanyembaraga nishi muri abasore muri abasenzi ariko amatokeyo agashaka kuba nk'amakeya nubwo nyine twabaye abazayifu niko twaye tuvuga Bwana asifiwe hari kanisa ryo muri Sanse ryazaga risenga abarwayi ariko nta murwayi wazagurari waba amajoro abiri yazaga shika bakama batumira kanisa rikaririmba gusa Bwana asifiwe bakaririmba barukema bakaririmba
indwara igakira bwaca akasingira agasura kandi akagenda abaje ku gipoyo bakigenza bonyine bakagenda iwacu mu bijombo umurwayi yazagaze yashikaho yahitiye akaba ari twe tuja mu mahombe tukaza gusaba gahunda Bwana asifiwe Imana ikaduha gahunda akabaho tumubwira ngo Imana yavuze ngo ugende ikaziba naho ni uzakirira kibuzi katubwira ngo ni mu musengera amazi mu muheze jazagenda hagakira nta bitaro twigeze tugira iwacu byo gusengera abarwayi ariko twarasenze Bwana asifiwe Bwana asifiwe Imana ibafashe mu basenzi banyakuri kandi buzuye imbaraga z'Imana zifite guhindura ibidashoboka guhinduka ibizazura amabuye yarenzweho n'imyavu akongera agakora ico nico dushaka abasenzi ngabo ngo bahagarare muri iki gihe gikomeye c'ubuhenebere ngaho Imana nibafashe amen.